المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده وأمر به، ولا شيئا يبعدهم عن ربهم أو يضرهم إلا حذر عنه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم منة وأكبر نعمة من الله على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكان من أعظمهم قدرا وأعمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء الأمر بطاعته ولزوم سنته في آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث شريفة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يتي الله سبحانه وتعالى أودو الله متوي نهاني يتمو كانكو الله سبحانه وتعالى moƴƴiɗo e meɗen kala noone e moƴƴagol no jeeya e moƴƴereji ɗi o moƴƴori e meɗen nulgol e meɗen nelaɗo jeeyaɗo e men wowlowo no wowlirten ñaamowo yara ɗanotoɗo fina fiye o wawmo ñembude. seedo ala reweteɗo sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko mere woni rewde o jaɓi o sali. o seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko nulaɗo Allah mo o suɓi o nuli e meɗen, ko jiyaɗo makko wona kafidiɗo makko. toro Allah subhanahu wa ta'ala nulɗo oɗo on yo Allah juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hesinaɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala nuliɓe ɓe yettini kadi ɓe accali kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam konngol ngol neɗɗo wowlata o heɓa baraji ma kuuɗe ɗe neɗɗo huwata ɗe ɓattinamo e Allah si wona ɓe ɓangini ɗum kamɓe nelaɗo ɓe yamiri ɗum ɓe rewɗini faade e muɗum. wono tawiri ɓe accali konngol ngol neɗɗo wowlata heɓa bakkatu ma kuuɗe ɗe neɗɗo huwata woɗɗintinamo e Allah subhanahu wa ta'ala si wona ɓe rentini e muɗum kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. toro Allah e juuɗe nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. jeeyaɓe Allah hiɗe yamodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. so wi'i hulgol Allah ɗum hatta e accugol zina e beere e carte tun ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no nodda yimɓe moƴƴuɓe ɓe yiya ɓe hul Allah. sabu neɗɗo no salligo juula o hoora o hajja o zakka tawa kulol Allah no manki e makko. si neɗɗo hulaali fenugol e hoore Allah subhanahu wa ta'ala o hulaali fenugol e hoore nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam
o hulali landitoyede fenade nde o feni e hoore Allah e nulaɗo yawmal qiyama o ɗo sivino hula Allah o fene. idan hulen Allah subhanahu wa ta'ala andem moƴƴereji ɗi o waɗanen ɗi no ɗuuɗi, no jeeya e dokkal ɓurgal mawnude ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o okki en, no jeeya e nemaji Allah ɓurɗi mawnude ko o nemini en kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno o addali en e hoore ndiɗo leydi, o accitiri en hoore meɗen, nde tawde o jaɓannaali en yo taw ko beleɗe men ɗe wonta diina men ka. ko waɗi si tawno hara mo bee ko beleɗe mun ɗe waɗayno diina ɗuuɗayno, bal en hejjatano ka hoore leydi ɗo, sabu Allah subhanahu wa ta'ala tigi o wi walaw ittaba alhaqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard. si hara goonga on ko beleɗe yimɓe ɓen jokkuno wona ko gasta kon, leydi ndin e kammu ngu bonayno, bongol leydi ndin e kammu ngu wona yanugol kammu ngun, wona feccagol leydi ndin, ko nafooreji wonɗi gaaɗi gurda wonɗan gaaɗan a gastano. idan Allah subhanahu wa ta'ala nelgol mo nelaɓe ɓen e meɗen yamira ɓe yoɓe yamir en ko moƴƴi, ɓe rerɗina en faade e moƴƴere nden, humpita e wondema mo moƴƴini mo mari moƴƴere yawmal qiyama, yoɓe rentin en e ko boni, ɓe andina e wondema mo bonni no mari lette yawmal qiyama. ɗum ɗo ko nema goɗɗo goo mo tawata no jeeya e nemaji Allah ɓurɗi mawde ɗo nemini e hoore meɗen. sabu si ɗum alano harayndi ɗe wawide harano en ala, sabu ko woodi ko tawi nafata hay hoore mum dikka si ala. haray ɓeɗo nelaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala nuli ɓe fof maɓɓe hiɗen ɗaɓɓira gomɗingol ɓe, so a gomɗini nulaɓen fof ha heddike goto a wi on ɗum a jaɓali mo, hara wonali juɗɗo taw. sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa inna li wa rasulihi ko wa rusulihi. gomɗinɓe muhammadu ɓen kamɓe ko ɓe sertiri e yimɓe moftaji ɗiya ko ɓayi hiɓe jaɓi nulaɓe ɓen fof, hiɓe jaɓi fof ko nulaɓe Allah jokketeɗo maɓɓe on ko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. idan nelaɓen fof ko ɓuri mawnude, ɓuri teddude, ɓura yiɗede ka Allah ko nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yi en jokku, se yiltitike ka deftere Allah ɗum woni ka alqur'an, en taway Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o nuli nulaaɗo o yamiri nelaaɗo yo yottin e meɗen ko haanuɗe wadde e ko en haana wadde, o yeetino en kadi ka alqur'ana ton ko honɗum haanuɗen waɗande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kala ko tawi alqur'ana jippike haalan ni wi'aali en waɗan nelaaɗo, siko soobe noon tan tawe waggol mo. kala ko alqur'ana wiye waɗan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, wakkiloren golliren ɗum pehe men ɗen fof yo ɗum laato. idan ari ka deftere Allah ayeje ɗuɗuɗe ɗeno yamira en jokkugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɗeno yamira en yondinorgol ko nelaaɗo addi kon, ɗeno yamira en ɗoftagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɗeno rentina en e lundagol nelaaɗo jokka beleɗe meɗen ɗe. Allah subhanahu wa ta'ala wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu.
ko nelaaɗo addani on kon o jonni on jaɓe ɗum jogoɗon ɗum ta hunde e mum fuuto on wata on ɓeydi ɗon goɗɗum o wi kanko subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad yeetoɓe min nulma e mum ɓen si tawi ko goonga maɓɓe ko ɓe wi'i kon hiɓe yiɗi allah yoɓe jokke si ɓe jokkima allah yiɗay ɓe on tuma. ndaaren giggol allah subhanahu wa ta'ala ngol o wi'aali qul in kuntum tuhibbuna allaha fa inna allaha yuhibbukum bal o waɗi sart in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni awalan yuhibbukumullah. si tawi ko goonga mon hiɗo yiɗi allah jokkelan si on jokkilan on tuma allah yiɗa on si allah yiɗi on wa yaghfir lakum dhunubakum nden o yaafo on bakkatuji moɗon ɗin. o wi ɓeyato qul atiu llaha war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. yeeto ɓeyato kadi yoɓe jaɓuɓe ɗofto allah e nulaaɗo si ɓe jaɓaali wadde ɗum yoɓe anndu do allah yiɗa heeferaɓɓen. idan alqur'an no noddi en e ɗoftagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. alqur'an no noddi en e jaɓugol ko nelaaɗo addi kon jogoɗen hara en ɓeydaali. alqur'an no noddi en e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo hara en hikkaaki yeeso maɓɓe en beccaaki ɓe. alqur'ana no rentini en e lundagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe adda goɗɗum addin goɗɗum ma ɓe adda goɗɗum goɗɗo goo adda goɗɗum jaɓen ɗum fonne e ko nelaaɗo addi kon ma ɗum wiyen ɗum kono gasa wonde ka diina. كما ذخرت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يدل على وجوب طاعة الرسول واتباع السنة والتحذير من البدع في الدين. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونتويل نهيوي سنة صلى الله عليه وسلم ما كوج نلاد لتوتا نود إن يمر إن رئنا إن جكتغل لاول نلاد صلى الله عليه وسلم أجا لاول قوم ونا نلاد rento e sincugol ka nder diina rento e sincaadi ɗin ka nder diina. imamu ahmad e abu dawuda e tirmidi ibnu hibban ɓeɗo fof no filli itti e oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyeteɗo irbadu bun sariya o wi wondema o naniri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe wasiyo sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan kathira. ande do kala e moɗon mo balɗe mum juuti kala e mo wuuroyɗo ɓaawo an o yi'oya yeddodire ɗuuɗuɗe o wi fa alaykum bi sunnati mi torike on jogite laawol angol woni e laawol angol wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin woni e laawol lontiɓe lan fewnoɓe ɓen addu alayha bin nawajiz fatamassaku biha wa addu alayha bin nawajiz jogite ɗum ɗon jogitoron ɗum kadi ƴakkirɗe moɗon ɗen. ɗum ɗon o jeeya e wasiyiji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɓe wasiyino sahaba en bal ɗiɗe waawide ko ene wasiya ɗin sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe andi sahabaɓe maɓɓe ɓen wona fiɓe wuuray ha ɗin fof waɗa. hiɓe andi sahabaɓe maɓɓe ɓen accitata laawol maɓɓe ngol jokka goɗɗum ngoo kono hiɓe faala yo sahaba e yottin e men enen ara yoɓɓen ɓe yettini ntoro allah subhanahu wa taala yo allah yaafoɓe
idan nela sallallahu alayhi wa sallam maaki kala e moɗon mo balɗe mum juuti o aray yi'ude luutondire heewude si ɗum woni jogite ko mi woni e hoore muɗum kon si tawi nela sallallahu alayhi wa sallam tawi darɗe nayi yoni fana watta wiya watta ɗon jooɓere raɓɓinɗino ko nelaɗo raɓɓinɗini ɗon goɗɗo heɓata iman heɓata soobe yaagal heɓata wakkilare ha o feƴƴa nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam idan hattu ko nelaɗo hattuno ɗon won e ko nelaɗo wonno e mum kon ɗum ɗo fanɗata sabu allah ndaara woni ayyukum ahsanu amala allah ndaara ko hombo e mum ɓuri moƴƴude golle wona ko hombo e mum ɓuri ɗuɗde golle allah haji mari haaju muɗum allah wona golle ɗuɗɗe ɗaɓɓi bal ko o ɗaɓɓi ko golle moƴƴe idan golle moƴƴe wawatano wonde sina ko nelaɗo wonno e mum kon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki mi rentini on e piiji fuɗɗaɗi ɗin e nder diina sabu piiji fuɗɗaɗi ɗin ko majjere tun naɓata e muɗum idan yo neɗɗo julɗo on rento e sincugol ko o rewira allah subhanahu wa ta'ala yo o rento e sincanede ko o rewira allah subhanahu wa ta'ala ɓe maki abdoullahi ibne abbas radiyallahu anhuma o wi arata hitande hay e wotere e hoore yimɓe ɓen si wona ɓe wurnitay e nden hitande ɗon bidiya goɗɗo goo ɓe wara e nden hitande ɗon sunna goo ha ñande goo tawa bidiyaji ɗi wuuri sunnaji ɗin maayi imamu malik rahimahullah oɗo o wi wondema wawata moƴƴinde yimɓe sakkitiɓɓen ka hoore leydi ɗo si wona ko moƴƴinno yimɓe attiɓe ɓen kon a heɓata aljanna a heɓata ko rewira allah heɓa aljanna si wona ko nelaɗo e sahaba e rewirno heɓi aljanna kon si tawi a acci ɗum a sikki goɗɗo hoyɗanteɗo goɗɗum ko rewira allah ma jooɗoto fefindoɗo ko rewire allah wi'a ɗum ɗo kadi dono moƴƴi mo wona nelaɗo addata diina mo wona nelaɗo addata diina kala jaɓuɗo goɗɗo no wawi wonde nelaɗo ɓawo muhammad sikko julɗo ɗum hari hara woni kefeero أمة الإسلام ومن البدع المحدثة في دين الله ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان احتفالات بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن جاءوا بعدهم جمع جلب أندي الله سبحانه وتعالى سؤنولي نلادو وتبني دفتره تو نوودي كأفالا نوودي أمبر كأفالا هري no jeya e piiji sincaaɗi waɗa ka diina no haɓɓita wona ka diina ko watte kon e nder nduɗo lewru ndu wonɗen e muɗum paran ɗimmuru nduɗo paran ɗimmuru ko e mayru yontata bal ko e mayru yonti duuɓi wulure e duuɓi 450 e duuɓi 9 gila nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo amma wi'ugol ñalande nden tigi tigi harayno haton jini e yimɓe ɓen e janngugol siira moƴƴa ko waɗi winduɓe defte siira ɓen wallinani e wi'i nelaɗo ko e nder nduɗo lewru jibina ɓe fotta ko ñalande honde tigi konguɗi jeego no ari e muɗum hakkunde wiɓe ka jeego e wiɓe ka jeetati wiɓe ka sappo e goɗɗiɗi e wiɓe ka sappo e jeego wiɓe sappo e jeetati idan ɗo tun taw fellitaka ko ñalande honde nelaɗo daña e muɗum no fottana noon ko nder nduɗo lewru haray e no metta bani adama yaafa ɗon no metta jow wonki fuu o wowde hunde o wawa nde yilto goɗɗo fewtamo innama ko wonɗa wadde ko moƴƴa ɗum no metta bani adama kono mettede adna ɓuri mettede nden ka yawmal qiyama ko ɓuri sattude fof ko tuma makko ba rondi dongal ha hewti dargal tawi ngal yaata aljanna ɗum ɗo ɓuri sattude idan wattane yila e yimɓe buy hande ko woni e dallinorde
e wiigol wondema oɗo jemma 11 no weetude 12 paranɗi muru fottugol ka juulirɗe janga alquran ma juula julde nde moƴƴinani hoore muɗum ma jaara ma waɗa kala ko faala wadde ɗum ɗo wonɓe e wadde ɗum ɓen tigi e hoore maɓɓe si ɓe huuli Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mara deftere sari a sellunde ka ɗum windi ka ɓe ƴetti ɓe mara idan hiɗen toro kala imamujo kala karamokojo ma wiɗo hoore mum karamokojo kala dartoɗo e hoore gangunal ma e mihrab kala jottoɗo radio wowla yo andu ko o noddi yimɓe ɓen e mum ko yawmal qiyama Allah darne mo landito e yo andu kadi si tawi o noddi yimɓe ɓen faade e fenande Allah subhanahu wa ta'ala kala ɓeɓe o noddi koyeɓe bakkato ɓe hono muɗum kanko tum idan ta neɗɗo jingan tum beleɗe pasque o tawi hiɗe wadde naam hiɗen mari fina tawa naaɗi fof boni wonaaɗi fof moƴƴi hiɗen mari fina tawaji tawadde wahani wakkilade yoɗi wuuru jokkere en ɗan koye fina tawaji men moƴƴi taw wodaɗi ko islam ko fina tawaji men kadi hani etade ha ɗum tabita yo paykun teddi mawɗo ko fina tawaji men moƴƴi ɗen hani etade haɗi wuura yo mawɗo yurmin paykun ko fina tawaji men moƴƴi ɗen hani etade haɗi wuura yo mo ala wallite ko fina tawaji men moƴƴi kono e wawata wiide ko finɗen tawde fof ko moƴƴi ɗum goto wata wallugol konngol ɓay e wawata wiide en tawano ñoore badde no waɗede ka meɗe e wawata wiide gerindiro alano ka meɗen e wawata wiide baba gotagal alano hakkudeji meɗen e wawata wiide lampodiro alano hakkude meɗen ɗin ko finatawaji bonɗi ma accen ɗi idan jaɓen finatawaji men ɗi no toon moƴƴi no toon bonɗi ko tawata kon no hawri e sawaba jaɓen gollire ko tawata kon no lundi sawaba walliden ɗum seeɗa to sabu e wawata yiɗude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama waɗa nemɓe hunde nde nafa si wona si Allah yamiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo ko ɓooyi wakkitade ko ɓooyi dawde hirda o wawata yiɗude nelaɗo hay 1% ko aboubacry sédiq ɗi nelaɗo kon o wawata kala e meɗe wi'aɗo ɗo hande so tawi ko gonga ma yiɗi nelaɗo ko aboubacry yiɗi nelaɗo kon ƴettu jawdi ma ndi fof waɗa fidi nelaɗo hombo wawi ɗum hombo wawi yaade ɗo wiida magasin mum o fof waɗa fi islam hombo me wawi aboubacry waɗi ɗum awa ono yiɗi nelaɗo engagé yiɗi nelaɗo ko gonga ma a waɗi on ay an e baton foti yiɗde nelaɗo bal eɓɓodirtako ko aboubacry wawi waɗande nelaɗo ko goɗɗo me wata wadde ɗum kono o innano o laamike ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko wono khalifa o kono o noddano julɓe ɓen e nde jemma rewɓe foto ko julɓe ɓe juulama e fottoɓe janga umar wa kadalik ousmane kadalik ali bun abi talib radiallahu anhu kadalik sahabaɓe nelaɗo ɓen fop ala hay e gooto nodduɗo jama on fottugol ka juulirde jangama juulama itta sadaka e nder jemma oɗo wiya ko nder ñandenaɗo jibina sahabaji goto waɗali ɗum bal tabi'ina e waɗali ɗum tabi'ina e waɗali ɗum e feddeji qarnuji ɗin tati duuɓi temed tati ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum wodaka ko après duuɓi temed tati ɗum sinca hay ka meɗen fuuta wallahi so tawi en landike mawɓe anduɓe toon ɓen no toon mawɓe buy anduɓe ko honduma ɗum adda fuuta bal hiɗen andi piiji buy no toon ko addi ha jaarirdu ndu waɗaka yaasi julirde woni nokku goo fihi nadar par ce que ɗen andi yeehe misidaji ɗi fof jaarirdu ndun ko feere julirde ko feere kono naɓe jaarirdu ndun feere yilte e taari kan ɗaɓɓi toon moƴƴa ko hon ɗum waɗi jaarirdu ndun feere julirde nden feere juuno ka nder julirde jaraka hay si hannde no jagguere jaaraka nder julirde kono hari nano wolirno ɗum ko mawɓe acci ko lumda sinano ko yaasi jaaroyte naka nder julirde idan fihi nadar idan haray ko moƴƴani julɓe ɓen koyeɓe laaɓodir reedu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ko kamɓe nula yottini hunde ala ko ɓe suuɗi idan ko kamɓe wiye en ɗoftoɓe ko kamɓe wiye en jokkuɓe ko kamɓe wi wata e lundoɓe ko kamɓe wiye en juule hoore maɓɓe ɗum ɗo fof ko qur'ana woni kono sen ƴetti mimo zalika ha e nas e yiyata toon aya wiɗoye en mooɓodir fi anditugol jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal wonande ñande tun Allah moƴƴi e mofte ɗen goy awa so wi kala ñande Allah waɗane moƴƴere e waɗen nden no juldere moƴƴere juldeji ɗen ɗuɗira en sabu ñande qur'ana fuɗɗiti parata ko moƴƴere ka
ñande qur'ana fuɗɗiti paade kadi ko moƴƴere ñande nelaɗo nela kadi ko moƴƴere ñande nelaɗo fernoɓe daɗi ko moƴƴere ɗiɗo fof ko moƴƴereji mawɗi ni en jokke kala ka heɓude moƴƴere waɗen juldere fayere accen jaɓen wonen ka Allah e nelaɗo acci en ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴande idan lontiɓe nelaɗo ɓen e taabi'ina arɓe ɓawɗon ɓen ko ɓeɗo ɓuri en giɗude nelaɗo ɓe ɓuri en ande sunna nelaɗo on ko ɓe ɓuri wakkilade jofgol sadi e nelaɗo on ko ɓe waɗanano nelaɗo kon enen kadi te waɗan ɗum nelaɗo sabu nafoyta si a jaɓi a acci amali si a jaɓali a accira a monoto waɗa kono nafoytama hunde yawmal qiyama sabu toon ɓerde gollirtake ko sadi a gollirteto ko Allah yamiri nelaɗo ɓangi ni gollirteto wona wi ko ɓay mi moni ko mi waɗa hayso honɗude watta nano idan ɓuri heewde e dalil sakkotoɓe ɗum ɗo ɓen ko innoɓe wondema min gila mi mandi wona dalil ɗum ko haala madrasaɓe noon ko haala wahabiyaɓe noon haala ko wowla ko darta na wowɗon hayso madrasa no mette yoɓe mette na ella kono ndaar konngol wowlangol ngol yilto ka defte maɗa enen ko anduɗen ka men ɗo mazhabu malikiya mawɓe ɓe fof ɗo jokki yahen e defte maliki ɗen fof fuɗɗore mo watta e yiyata deftere malika hay e wotere ka windi fi mawɗum bal wonɓe e nodde mum he radioji nanen haala maɓɓe kan karamo kojo e jooɗo wiya nelaɗo waɗali hunde aboubacry waɗali nde kono noon enen en waɗay hada aqil laysa bi aqil hada si wona ɗum a noddowo faade e diina a wawata darade wiya nelaɗo ma o waɗali lontiɗo nelaɗo ma o waɗali kono noon enen e waɗa enen homɓe a itti hoore ma e lawol nelaɗo ngol awa قولوا قولي هذا واستغفر لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي امرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحق يعرف بالأدلة الشرعية لا بفعل الناس فلا تغتروا بكثرة من يحدث البدع والاحتفالات قال سبحانه وتعالى إن تطيع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله يزعم هؤلاء أن فعلهم هذا تعبير عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من لم يفعل ذلك فلا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك حجة واهية إن يتبع قائلوها إلا الظن وما تهوى الأنفس فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباع شرعه ولزوم سنته قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يتي الله سبحانه وتعالى يمت أن جوكغول أورنتني أن سينكغول أن ركادو دينا إذن سيدة فكان كتوم ونربتيرو wona seedoɗen kadi ko nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam tun woni jokketeɗo ɗiɗo ɗiɗi ko konnguɗi ɗi tawata buyno wolde ɗi hannde ɓe alaɗi wattande hila e nder rewgol allah ngol piiji ɗiɗi so a woppi gotum e majji ama rabaraji so a rewiri allah no nelaɗo wi'iri noon tigi hunde a sanzali kono wona fi allah waɗirɗa يعني أقول لنا في الله تون إخلاص على يمون جتات مدار قبول الأعمال كو الاتباع والإخلاص أو الإخلاص والاتباع كو وأنقول الله تون هذا كنا لا نقدر جوكودا سي أقول لي قول لهم في الله تون أتكفى لي الله إغوتو كنا جوكالي نلا يمودون أما رب راجع أبدا لتون إذا كلا بد توا قول لتا دي وني جلد وني كركا وني ذكا وني حجو woni jantagol inde Allah woni kala none e naafilo ko watta yo taw go o taw ko golluɗa kon ko fi Allah tun gollanɗa ɗiɗi yo taw ko nelaɗo ñentinɗa e muɗum si tawi goɗɗum mo majjirima ande hone hoore garawol ngol majjirima kono e julɗo hunde Allah subhanahu wa ta'ala anden haray ko wi'ete goonga kon na andirtake si wona dalillaji sari'a ɗin ko sari'a on arta wi'a ɗum ɗo ko goonga ɗum ɗo ko fenade wana joktugol yimɓe ɓen e wawata wiide yen ndaaru hande hunde ɓurde ɓurde yimɓe woyinde nden ɗo ko nde woni gonga sina ɗum e wiye fen ɗo ko ballon o woni gonga ka
ɓay ala moɓodiral heewangal toon ɗo hewti balon joni so tawi ko ɗuɗugol jama jingoɓe aynoɓe sooƴoɓe ko ɗum woni gonga hunde haɗaɗa wawide balon ɓuuri wonde gonga pijini fof enɗo idan wona ɗum dartirte ko deftere Allah nde wiyaten ɗum ɗo ko gonga sunna nelaɗo on holla en ko hono on gonga gollitirte amma fi wigol yimɓe buy waɗi hunde nden kaari waɗino nde ɗum wona dalil wonde hunde nden no moƴƴi no jeeya e ko trompata yimɓe buy si innama hunde hande fewnode fewnude ɗo nande moƴƴude ɓe jotto ɓe hippa hoore maɓɓe nden ɓe miijito mawɓe ɓe anduno ko neeɓi ɓe andi gandal mum ɓe hooli diina mum ɓen ɗon koye hol ɗum wurno ha maayi si tawi ɓen ɗon anda hunde min kadi wakkili ko jokkol ko ɓe jokkuno kon wona noon tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun mawɓe men feƴƴimɓe ɓe yo Allah yaafoɓe ko ɓe wurno e hoore mum kon ɗum yawti e landatake ko ɓe wanno ko fi holɗum ɓe waɗani e landata ko ɓe waɗan holɗum hanno ɓe waɗa ko landeteɗen ko golle men ɗen enen ɗum landeteɗen idan wona dalil wiigol fi ɗa hooli goɗɗo o andali hunde nden awa nden ɗo gasta hunde andande na noon ñawirte ko haqqille hisuɗe ñawirta noon goɗɗo no wawi wonde gando lolluɗo e leydi fof kono hara mo majja masala e masalaji sari on ma jaɓɓin goto ala mo tawi diina kam fof no moɓi ka hawre muɗum on bani adama ala sina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan haray hananama andugol gonga salo gonga on fi goɗɗo go andanomo ɗum ko fayere Allah subhanahu wa ta'ala o andini en buy on wona ko jokkete o wino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Muhammad sa jokki ko ɓuri ɗuɗude e wonɓe ɓen ka hawre leydi ɗo ɓe majjinte lawol Allah ngol kadi wata e yejjitu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani en yawmal qiyamati si hewtama temeɗɗe jeenayo e capanɗe jeenayo ittete wulure kala ɓen ɗon ko yahoɓe yiide daka majorité ko moƴƴi wo koye woote ko heddi ko naɓɓaka nelaɗo sallllahu alih wa sallam makani e wondema si dalngal darike Allah nodda e adama inna adama darnan e ɓengure ma nde yahoɓen ka yiide adama wiya Allah jelo o inna wullude kala ittu goto yaho aljanna ko heddi ko addanalano ko heeɗo yiide idan ɗuɗere nden wona sarti ko gonga on ɗaɓɓa haray ɓuri heewude e noddoɓe ɓen faade en moɓodirgol fi anditugol jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dalil maɓɓe on ko honɗum ko wiigol wondema kamɓe hiɓe yiɗi nelaɗo wondema haray mo waɗali ɗum ɗo kañum hara yiɗa nelaɗo e ɗo go'o holli waɗoɓe ɗum ɓen yoɓe wattele hoore maɓɓe moƴƴa no woodi piiji ka diina ko nde waɗɗaɗi wonta julɗo no woodi piiji ka diina ko nde wonɗa julɗo wattaɗi si tawi julɓe sennidira ɗiɗo hara o andali hoore makko to yiɗugol nelaɗo wona nde wonɗa julɗo yiɗa nelaɗo de ko nde yiɗɗa nelaɗo wonta julɗo goɗɗo wonta julɗo yiɗa nelaɗo wona nde hewtiti hittande kadi jibinawo hollata giggol maɓɓe na ɗon woni giggol nelaɗo sallah sallam bal ɗum ko jofingol yimɓe ɓe jangata ɓe kadi sina ɗum wawata wonde an hitande nden fuu ko e jemma hon goto wolta fi nelaɗo hara hande kadi ɗum holliɗa yiɗi ɓe giggol ko noon ko da'wa baati idan wiigol wonde ɗum ko giggol nelaɗo noon wona gonga noon wiigol wondema mo waɗali ɗum yiɗa nelaɗo kadi wona gonga anden haray yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hollata yiiɓa e sari a maɓɓe on jokka sunna maɓɓe on ko woɗɗito lundagol ɓe sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam piirani hunde gurdam maɓɓe ɗam fuu ɓe barminama fiimum ɓe etike ha ɗum tabiti an a etike ha ɗum iwi a wiiɗa yiɗi nelaɗo seere ko gonga hiɗa yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗeɓe hoorenoɗe wotere a hoorata hiɗa yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe julta ko hunde a juulata hiɗa yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna maɓɓe wolde ɗum ɓeɗatema nde udda billahi aleyka est ce que ɗum ko yiɗugol nelaɗo no idan neɗɗo sino yiɗi nelaɗo nanon o wata jaɓen mo moɓodiri e ɗum ɗo en innata o yiɗa nelaɗo kono na alamani yiɗugol nelaɗo noon
mo moɓodiraali e ɗum fira on tino añi nelaaɗo bal goɗɗo wonta julɗo yiɗa nelaaɗo taw par ce que a wonta julɗo sina ndewiɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ونحن أيها المسلمون نؤمن أن الله فرض محبته على لسانه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ونتأدب معه صلى الله عليه وسلم بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والآخرة ولا نقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق كائنا من كان ونوالي من كان يواليه ونعادي من كان يعادي ونرضى بما كان يرضاه ونغضب لما كان يغضب له ونصدقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا والآخرة ونحيي سنته ونظهر شريعته ونبلغ دعوته ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم حري enen jama julɓe ɓen ko hanani en kon koye en jaɓu hooloɗen wondema allah no farli yiɗugol nelaɗo sallllahu alih siɗa faala yiɗa siɗa faala accaɗon mo famiri noon haɗa famal islam makkon yiɗugol nelaɗo ko farilla e hoore neɗɗo julɗo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kamɓe makani en ɓe maaki walladi nafsi biyadihi لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حديث متفق عليه بما كان بنا صلى الله عليه وسلم صحابة بن بفيوت بي مي وندي الله مو wonki an tiwne jungo mum hay e goto e mo wonta gomɗinɗo ha tawa ko min muhammadu ɓuranimo hoore makko ɓuranimo ɓiɗɗo makko on ɓuranimo jawdi makko ndi ɓuranimo nene makko e ben makko ko on tuma on ti wonta gomɗinɗo idan hiɗen jaɓi hiɗen hooli goɗɗo wonta julɗo sina nde o yiɗi nelaɗo bal e wi'a enen ko tuma goɗɗo woni julɗo so yiɗe nelaɗo dey bal hiɗe wi'i finde men nden ko si a yiɗi nelaɗo so wona julɗo hiɗen ne o wondude e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne oren honɗum go'o ɗoftagol ɓe si ɓe wi'i waɗa ɓe wi accu acca hara hiɗa weltoyi e ɗiɗi kala sabu nela sallllahu alayhi wa sallam maaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man aba wa man asani faqad aba nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mofte an ɗen fof naatay aljanna sina on saliɗo sahaba e landiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ko hombo salato naatugol aljanna nelaɗo maaki kala ɗoftiɗo lan e honɗum kala jaɓuɗo komi yamiri kon o waɗi hara himo weltori jaɓi komi haɗi kon o accita himo weltori oɗo hara o ɗoftigala kala saliɗo ɗoftade lan hara kon sali natugol aljanna idan hiɗen jaɓi ɗoftagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ñentingol batteji maɓɓe ɗin e rewtugol laawol maɓɓe ngol e kala piiji men ɗin ka gurdan e ka laakara en ardinta e hoore yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore mawningol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam giggol neɗɗo goɗɗo goo ma mawningol neɗɗo goɗɗo goo wonɗo o wonɗo ka meɗen enen julɓe ɓen en mara karamo koojo en mara ceernojo en mara waliyu hay e gooto mo tawata konngol mum no teddi yeeso konngol nelaɗon ka meɗen sa wona julɗo ko ɗo wonta tawa maakuɗo o ko si konngol makko ngol hawndiri e makko nelaɗo on jaɓanama si tawi konngol makko ngol luttiri konngol nelaɗo ngol koko makko kon accitete ko nelaɗo kon ƴette ko ɗum woni yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw hara hay e gooto a hikkinta yeeso nelaɗo wiyatake nelaɗo maaki goɗɗo wiya ha ko nelaɗo maaki kono noon haɗa ɗum no ka doon wawi wonde ƴetta kon ko on ɗo wiya accama nelaɗo makko haɗa ko wiɗa nelaɗo ko ne yiɗimo ko na gonga idan enen jama julɓe ɓen en mawninta goɗɗo e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal en jaɓanta goɗɗo addugol goɗɗum ka diina ko nako nelaɗo addi ko en weldiday e yimɓe ɓe nelaɗo weldidinno ɓen konno ɗen yimɓe ɓe nelaɗo konnino ɓen weltoren ko nelaɗo weltorayno kon mono ɗen ko nelaɗo montono fi muɗum kon
si tawi ɗum ɗo ala ka ɓerdema wi ashhadu anna muhammadan rasulullahi ha ɗum tabita ka ɓerdema fi yawon julɗo si tawi yimɓe ɓe nelaɗo añunoɓe hiɗa yiɗi ɓe nelaɗo konninoɓe ɓen ɗon hiɗa yiɗi ɓe nelaɗo yiɗunoɓen a yiɗa ɓen ɗon a wi ko a julɗo ko fenade wonɗa tawi ko weleno nelaɗo kon ko ɗum mettayma an ko mettayno nelaɗo kon ko ɗum welema a wi ko a julɗo ko fenade wonɗa idan julɗo yiɗa ɓe nelaɗo yiɗi ɓen konnoɓe nelaɗo konninoɓen weltora ko nelaɗo weltorayno kon aña ko nelaɗo añuno kon neɗɗo julɗo on ko gonginowo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko ɓe haali e piiji wirniɗi ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si a gonginiɓe koɓe maaki kon fof a fenniɓe gotum a yimi ka islam ko ma jaɓa makuji nelaɗo ɗin fof majji kala ko ɓe wi waɗino ko feƴƴi jaɓa ko gonga ɗum waɗi kala ko ɓe wi waɗoye ɗo e dargal ma ɓaawo dargal jaɓa ɗum waɗe gonginaɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e piiji koɓe maaki kon fof ɗum woni yiɗgol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wurnita sunna maɓɓe on sunnaji maɓɓe ɗin e dewe ɗin fof etoɗa ɗi wuura etoɗa feññina sariya maɓɓe on etoɗa yettina noddano maɓɓe ɗum koɓe nodduno faade makko nodda faade muɗum sa waɗi ɗum ɗo hara ɗo yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono so tawi woni an tigi ko an ƴettata mbuɗi ma ɗin ma jahuma on ma jawdi ma ndi ma doole ma ɗen finance fi ko nelaɗo wonno e mum koye roccu ina ɗe nelaɗo fenande wonɗa naɗo woni giggol nelaɗo sallallahu bal ɗum ko joffinirgol yimɓe ɓe tawata jangata ɓen idan haray neɗɗo julɗo on no hani andude diina kan ko wiyete ko diina wona enen moƴƴinanta ɗum hoore meɗen si tawno hara ko enen moƴƴinanayno hoore men diina men kan sertani dolokaji men ɗi sertiri ɗo ni ndara mo bedol ko mum ko façon feere ñongo façon feere par ce que beleɗe men ɗen no serti idan si tawno hara diina kan kaka beleɗe men iwano ko ni wayno Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko sar'inta ko kanko daginta ko kanko harminta ko kanko wiyata rewirelan ɗum ɗo taw rewiran ɗum ɗo wona goɗɗo moƴƴinta ɗum ɗen toro jama julɓe ɓen fof goto fof ko a wawi wonde yo hul Allah subhanahu wa ta'ala yo andu si o feni e hoore Allah ma e nulaɗo o wi Allah no wi ma nelaɗo no wi ko ɓe wi'a yo andu heɓi probléme yawmal qiyama yo andu si o noddi yimɓe ɓen faade waggol الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان